صلاته بالسلام المبين لنقطة التعيين يا pripun Bapak duet kalih kula. Salatu ya Allah khair khair thayyib bisalamin mubin nuqatit ta'in يا سلام حيوة حيوة ya terima kasih kepada semua tim dari Sinoman, semoga kepulangannya mendapatkan berkah dari Syria, semoga bisa menikmati alam kami dari alam musik dari ya terima kasih semuanya. بالسلام المبين للنقطة التعليم يا غرامي الصلاة بالسلام المبين للنقطة التعليم يا غرامي Musbilan sumula rasa